Lucky gama siyabonga gama sithola wethu gama ndikathi siyaphila baba duma lonke kulega wena ngosijesu mele likajesu Kristu siyabonga izibongo zonke sike zakho lonke lungo lakho baba wethu gama likajesu egameni linamandla gama likajesu baba siyabonga gama likajesu siyaphila namandla wena wethu ngegama likajesu siyakhuleka wena nkulunkulu baba tholi bona sihlangene siwobaba sise kuwe Nkosi khuluma nempilo zethu siqondise usiyane sihambise ngendlela siyakhuleka egameni likajesu gama iba kanye nathi Nkosi khulume usiyane siqondise ngameni likajesu gama likajesu mighty of our Lord Jesus.
Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, siyabonga Nkosi. Fonele lenkonzo baqhubeke nenkonzo ngoba sazophuma nini. Ngibingelele abafundi bami, abafundisi bami, ngibingelele abashumayeli, abavikeli egameni lomfelo wami Jesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu inkosi yabazalwane. Jesu Kristu inkosi. Hayi okwasezulwini akuqondakali. Nami ngilanje angazi ukuthi ngizothini. Kodwa ngiyamethemba yena ukuthi konke akuhlosile uzosikhulumela. Amen. Kuthiwe-ke asihlanganeni nami ngibe ubaba namhlanje. Namabhuluwe ezulwini akukho bazalwane. Lento nje iyabonisa nje ukuthi masisaphika ngokuthi umfazi akenzi lutho, uNkulunkulu engathi uyayiqeda nje lonto. Ngoba nakho phela manje ujike athi hamba uniyokwenza ukuthi ukhumula isiketi usibeke lapha bese ke nawe ube nezwi engathi le ndoda. Kusho ukuthi ke bazalwane uNkulunkulu usithumile, ungithumile la ukuthi sihlanganyele nobaba ngoba obaba bonke abalethe kuleli vangeli ubalande emasontweni abo enenhloso yokuthi bazomsebenzela. Akazange abe nenhloso yokuthi obaba bafike babe ngamavisita. Noma ubaba bathemba ukuthi noma uNkulunkulu uyakhuluma nabo ukuthi abenze ini, kodwa babe nokuthi mina ngiqeda kufika. uNkulunkulu balethela enenhloso yokuthi manje bazomsebenzela ivangeli lakhe lihambe lidumiseke. Amen. Manje ke wakhuluma ukuthi into yokuqala nje inhlambuluko. Njengoba izolo impela ke ufakazile ngoba vele la ematsheni uNkulunkulu ke bekuhlafakaze nangabanye into uma uzoyikhuluma yebe kuhle ayifakaze ngabanye ilapho wena othola khona ukuthi ngempela Nkosi nginesibindi sokuyisho lento le ivela kuwe ngempela. Emasontweni esibuya kuwo kwavalwa ufakazi ngenxa yalonto leyo yokuthi umuntu ubesukuma akhulume ngisho nangevesi ozolifunda futhi alichaze kangcono kunawe. Manje kwabonakala ukuthi hayi akuphela ufakazi ngoba manje sengizosukuma ngithini kanti kulula nje ukusukuma nje usho ukuthi hey uNkulunkulu sengifakazele lokho khulunywayo konke ukushilo kimi uyangifakazela manje usezoyikhulumela ke mayigodo useqedile nawe uma lapha ngesikhulu isibindi sokuthi ngempela ngilalele wena uNkulunkulu njoba ngimi la njengayizolo kwebazalwane kukhulunyiwe kakhulu ngenhlambuluko ukuthi la ematsheni ukuze sibambane noNkulunkulu sibe umlilo kuNkulunkulu njengalamadoda akusambulo okuthiwa nje ayimana nje wona ekhafula umlilo ukuze nibe ngalawo madoda akhafula umlilo nje inhlambuluko. Inhlambuluko ke akukhona ukuthi njoba senihlambulukile izinto enazenze emhlabeni iphelela lapho. Singabantu siyinyama segazi. Mhlambe njoba ngizokhuluma nje kukhona okuzokuphatha kabi. Ungakuzwisisi kahle. Awugwinyi lonto leyo. Awuyigwinyi uyayikhipha ukuthi cha kuthe kukhulunywa lana mina inhliziyo yami yathi. Inhlambuluko ke kobaba iqala emakhaya. Ngoba obaba banguNkulunkulu uqobo obaba. BanguNkulunkulu uqobo obaba. Inhlambuluko iqala emakhaya.
iqala emakhaya inhlambuluko kubonakala ukuthi inhlambuluko iqala emakhaya iqala obaba abashadile nje abanamakhosikazi akholwayo iqala ekhaya akuvumelekile la ematsheni ukuthi ubaba umthembu azohlambuluka umholi ngonkosikazi wakhe akuvumelekile futhi unkosikazi kababa umthembu azohlambuluka ngobaba umthembu baholi indaba yabo ayiqale ekhaya iqale endlini bahlambululekane bona endlini ize kithi ngoba behluleka ize kithi ngoba ehluleka bamthembu ngiyahlambuluka bamongameli kodwa uyangihlula nango naye unkosikazi athi ngiyahlambuluka bamongameli kodwa uyangihlula nango inhlambuluko kwabashadile kwabakholwayo iza ngoba isihlule kanje kodwa iqala ekhaya abangakholwa ke bayahlambuluka ke ngoba ngeke uhlambuluke lutho nomuntu ongakholwa akayazi lento le yeke uzuthathe ukukhanya ukuhlanganise nokumnyama abangakholwa ke impela bayahlambuluka yonke into kubahlambulukisi siphila la ezweni sisebenza nabantu thola ukuthi umuntu ukhuluma into ongayizwisisi kahle leyo nto le yakuphatha kabi enhlizweni uyayihlambuluka uyayihlambuluka ngoba mawungayihlambuluki uzokuphatha kabi futhi ngelanga uyogcina nawe sewumphendula kabi kanti kusekhona leyanto leya yonke into njengoba uNkulunkulu engibonisile ibandla lonke lasematsheni liguqile phambi kwakhe ligqoke lezi ingubo ezinde ezimhlophe eyishaya phansi wathi uNkulunkulu uyayibona ingubo egqokwe yibandla angifuni ngisho ibala la kumanje bazalwane mina bengazi ukuthi ingubo soyigqoka ngale bengazi ukuthi kanti masikholwa sisindiswa sigqokiswa manje bengazi ukuthi usuyigqokile nje already sekukuweka ukuthi wena uyiphethe kanjani iyofika lengubo eyehlezulwini wayigqokisa iyofika imabalabala noma iyofika njengoba ngibonile wathi inhlambuluko uhlambuluka ukuthi emsebenzini uphatheke kanjani uhlambuluka ukuthi endleleni uphila into zenhliziyo manje asisahlambuluka ukuthi nginjani asisahlambuluki lokho kodwa khona siyakuhlambuluka ngoba uma ngabe kathi uthanda abantu besifazane uyafika usathane ngelanga athi ayidlulela nje umuntu wesifazane athi lithi nje ihlo ithi inhliziyo lo akafuneka uB lo nje yedwa nje mkhiphi ngoba kwaze kwakhona uB kuzoba khona uC uC ke sekuphelile siyahlambuluka ukuze uthi uNkulunkulu namhlanje sifundise ngenhlambuluko ngoba ufuna manje nibe ngamadoda manje afana naye impela zinkulu izinto afuna ukuzenza ngani amen ngeke azenze ngani ingubo yakhe ingcolile ngeke azenze ngani ningahlambulukanga inhlambuluko iqala ekhaya thina nje nobaba lapha ekhaya siyahlambuluka after 3 months nje ngiyambiza or uyangibiza yena sihlale phansi mama kusaqhubeka kahle hayi ke ngeside lakho baba kuhlala kuqhubeka kahle yimi nje ukuye kungaqhubeki kahle hayi ngabe ngiyamsukela ngeside lakho ncebe yenkosi hayi ngabe ngiyamsukela naye ngizile mama kuqhubeka kahle hayi baba kuqhubeka kahle wena baba kuqhubeka kahle hayi ake sidlulela ke nkosikazi uthe ukhuluma ke bengafanele ukukhulume nami kanje usukhohliwe yini ukuthi kufanele ukuthi ukhulume lesi yona lento kade ikhuluma mama ibiyiqiniso kodwa awuyikhulumanga kahle bekufanele ukuthi uyikhulume phela wena uzazi ukuthi umama kodwa ibikahle ibiyiqiniso kodwa awuyikhiphanga kahle wofunda ke ngelanga ke ukuthi ke lento uyikhiphe kanje athi ke mina ke ngithi hayi ke Nkosi wena uyazi
ngoba vele wena uyazazi. Amen. Sidlule sihambe. Sihambe ubunandi obulapha injabulo lapho ngoba ngiyazi ukuthi ujabulile nami ngijabulile. Yes. Ngoba abakholwayo sikhuluma ngabakholwayo namhlanje. Umuntu nonkosikazi ongakholwanga engajabulanga umoya uNkulunkulu lo ngajabulanga kuye. Naye indoda engayijabulisi uNkulunkulu lo ngajabulanga kuye. Sigadana ukuthi lo uNkulunkulu okuyi ujabulile na. Naye angigade ukuthi lo uNkulunkulu okimi ujabulile na. Ngoba ngeke azangishiye emayihlwithwa angishiye. Ngenxa yokuthi besingalungisa izinto la ekhaya. Uyobheka emuva, uyongibheka nami ngiyombheka. Manje ke siyalungisisana senzele ukuthi lo muntu esimthathile ongaphakathi onguJesu ahlale ejabulile. Umuntu omkhulu kakhulu ke ekhaya ubaba. Noma sesikholwa kakhulu singumama, kodwa umuntu omkhulu kakhulu ekhaya ubaba. Sibingelele inceke yenkosi ngena. Amen. Siyakwamukela baba. Amen. Siyasazi isimo sakho khuleka. Ngoba umuntu masefika kunje akasezukuzwa ukuthi kuthiwani. Esithi sengifike late bathini cha siyasazi isimo baba. Amen khuleka. Bese ke uNkulunkulu uthembe ubaba ekhaya lomzalwane. Ubaba ekhaya lomzalwane kufanele kube uyena ofundisa ngeinkonzo la ekhaya okudlula umama. Kube uyena strong ngoba uyena uNkulunkulu oyinhloko yakhe. Ngomthetho nje uNkulunkulu ngaba kakhulumi nathi. Ngakukhuluma nani ngoba ninguye uqobo. Manje amadoda antsho nje uSathana akhohle ukuzazi. Noma isikholwa ayibisazazi ukuthi mina nguNkulunkulu. Inkinga ileyo nje. Noma ngabe isivulekile umqondo ukuthi iyona uNkulunkulu uqobo ingabisazazi nje ekhaya nje. Engabe phela manje njengoba isikholwa nje sithola inhlanhla yokubuyela kuNkulunkulu engabe manje indlebe yayo nje ihlala kuNkulunkulu njengoAdam ehleli noNkulunkulu ensimini yaseEdeni. Ihlala imuzwa nje uNkulunkulu ukuthi uthini. Okokuqala igcina imiyalo kaNkulunkulu la ekhaya. Biza abantwana nonkosikazi. Unkosikazi la ekhaya ngicela ukuthi kube nje. Ingane zamantombazane la ekhaya zigqoka amabhulukwe. Ingane zamantombazane la ekhaya mase ithombile iyathwala ekhanda. Ingane za la ekhaya azishintshi inwele yonke nje imithetho lesiyaziyo. Yonke nje lo mthetho ubabeka la uthi umthetho lo onguubekayo nginguNkulunkulu la ekhaya. Ngeke nize niyokhonza lo yaNkulunkulu nehlulwe yimi. Bese ke uyababheka ke lapho uyababheka ukuthi lento lena bayafitha kubo futhi uyababheka ukuthi bayehluleka uyababekezelela. Usushayile umthetho ukuthi kuphilwa kanjani la ekhaya. Usushaya umthetho ukuthi kuneyiguqo la ekhaya. Kuneyiguqo la ekhaya. Siyakhuleka ngesikhathi esithile, siyakhuleka ngesikhathi esithile, siyakhuleka ngesikhathi esithile. Nawe baba uma ngabe usekhaya unesiguqo sakho. Unesiguqo sakho. Phela ba uNkulunkulu wena. Yabona nje kube nje mhlambe sisemakhaya ngabe wena unendlu yakho lapha. Ohlala khona nje ulethela ukudla ngoba wena uhleli noNkulunkulu la. Nabantu mabefika abantu bekufuna uzothi unkosikazi ngisayombheka ukuthi akakhuleki yini. Yonto le iphakamisa kusakude kakhulu. Ngisayombheka uhleli noNkulunkulu lapha ngisayombheka ukuthi akakhuleki yini. Uyafika unkosikazi akagogothi nogogothi uyalalela ukuthi awukhuleki na. Uma ungakhuleki useyangena ke. Uyayibona into ukubeke kodwa kamakamera khona. Mase sakhi kube nekamero lakho nje wazi ukuthi isikhathi esiningi ungasebenzi ngoba futhi kufanele indoda iyaluze nasekhaya. Mningi umsebenzi uAdam wayengahlali nje wayiyaluze ensimini. Iyaluze indoda. Mayina amadodana Nkosi yami ayabona amadodana ukuthi mawubaba kanti ekhaya lakho wena uphila kanje. Ngoba into ebhlungu uNkulunkulu ayenzile wenze ukuthi ingane zifunza abazali. Wenze lonto lonto yayiyinhle kuqala ngoba abazali iqala babe bahle babenza izinto ezinhle
namhlanje njengoba abazali sebedakwa kangaka nje namhlanje njengoba abazali sebenza lezi zinto nje izingane manje zikhula zibona namhlanje njengoba abazali sebedivorce kangaka namhlanje njengoba abazali ubaba esefaka umama impama phambi kwezingane leyo nto uyathanda uthandi yangena uyathanda uthandi iyangena ngifuna ukunitshela namhlanje nani mani khona niyasho ukuthi hey uyazi ubaba mawutwenza into uthi yazi lento yayizobaba namanje nomsukholwa hayi ukuthi njoba sesikole into zabantu obaba basikhulisa zilahliwe mina nje ngafika kuleli ivangeli kwathiwa ubaba uyaguqelwa ubaba unikwa ngetray ubaba uyahlonishwa akuzange kube inkinga ngoba ngiyayazi intombi kasithola ukuthi ayihlonipha kanjani ubaba uhlula ngihamba lapha ekhaya ngihamba nje baleni ngithi madoda yazi umama wayihamba kanje ngithatha umshane uyabona namanje ungathi nguye nje namanje noma ngishanela ibala ngithi hayi mina ngiculele sonto kena ngoba wayeculele lakhe lokubhinqa wayeculele lakhe ithi mina ngiculele sonto ke into wayidla kubazali bakho engakuthathanga manje wokubi ngoba sengiyakhona kodwa okuhle noNkulunkulu ngisizile ukumilisile kukhona kuyaphila manje sisho ukuthi mase sikholwa singobaba thina asishiyifa lezulu kubantwana bethu ngezenzo hayi ngokukhuluma singabulali imndeni yethu sigoqa imndeni yethu sifake esihogweni ngenxa yani bazalwane ukuthi singena mhlambe nomuntu omdala noma esehambile kodwa ienga iyabuya sigadi enga ienga yenza ukuthi ujabule yenza ukuthi ngelanga ungajabuli ngoba iyavuka lehanto owawiyona ayitsheli mayizovuka iyayivukela hayiwa la ngiyibona sengibhiyoza lapha ekhaya sengifunza ugogo sengibhiyoza sengithuma ngibheka phezulu ngibithi awukani yabona safanele ngenze njani iyayivukela lento angithi ukhule ngawe incelile mhlambe iyayivukela ienga iyayivukela uze sewushonqa aba 100 kuvuka ienga ngalelo langa kodwa sibonga ukuthi mayivukile kunaye okutshela ukuthi usuronke manje ubuye wehle akuvuki ienga njengabantu abaze bathatha imchilo bayoyibulala ayivuki kanjalo kodwa kufanele thina esikholwayo sigade ukuthi endleleni ngingavukelwa ienga enkonzweni ngingavukelwa ienga emsebenzini ngingavukelwa ienga ekhaya lami ngoba ngenkathi ngivukelwa ile enga emsebenzini ukholwa abantu abasakuboni ngenkathi ngivukelwa ile enga ekhaya lami ukholwa abasakubona abantu abami nomphakathi awusakuboni izinto lezo kufanele siyihluphe ngazo ngoba wonke umuntu ongenela evangelini oze kuJesu uzehlukumezekile inhlukumezo ezehlukeneyo ezingafani yilo uhlukumezwe yilokhu yilo uhlukumezwe yilokhu yilo uhlukumezwe yilokhu manje kufanele ukuthi sikuthathe lokho sikuse kuJesu njalo sizigada ukuthi singabi namagqubu ukuthi vele mina ngakhula kanje mina vele mina nginje mina uma usukholwa lokho okukhula kabuhlungu kwakho kuthathe uthi kusho ukuthi inkosi wawufuna ngikhule kabuhlungu kanje wawufuna ukuthi ngiyosiza abanye abazokhula kabuhlungu kanje ngoba kube mina ngikhulanga kabuhlungu kanjena ubani obezosiza abangakhulanga kabuhlungu kanje mhlambe futhi inkosi ngikhulisa kabuhlungu kanjena nje nabo Josepha bakhula kabuhlungu kanti wawuba trainer mhlambe inkosi ngikhule kanzima kangaka nje ikhona itraining ongibekele yona njengoba sengikuwe manje sengiphasile sengifuna ukusebenza singakuthatha ukuhlushwa emhlabeni sihlukunyezwa abantu sikuthathe sikwenza umthwalo kube buhlungu kube umkhonto enhlizweni zethu ngoba asazi ukuthi uNkulunkulu wayehloseni wayeqondeni napho Joseph ukuthi ngempela uzingaze ufakwe emgodini yayibona njalo ukuba uJosepha wathi mayisemgodini walibala iqalekiso walibala imidlinzo ukuthi ubaba kanjani umama kanjani abafowethu kanjani wayengeke utholele lambuso kodwa wabambelele ekutheni uyazazi yena ukuthi ubani uyazazi yena ukuthi ubani akekho umuntu emhlabeni ofike ephethe iqalekiso wonke umuntu ufike ephethe ibusiso
Manje ke singobaba uNkulunkulu ufuna manje siliphile ivangeli. Hayi into okudlala. Uthe uNkulunkulu obaba abaphile ubungcwele. Inkulu into afuna ukuyenza ngalabo baba. Usathane mangabe uNkulunkulu ehlisa izinto ibandla lingengcwele uthola ishansi ukuzibamba lezo zinto. Kodwa usathane ibandla malingcwele umlilo obungcwele baleli bandla uyamshisa usathane mayithi ubamba izinto. Manje ke njengoba uNkulunkulu ke simbona abazalwane kuyanyakaza usidinga singcwele. Ubungcwele bakhona ke sizofunda nje izwi leNkosi. Sofunda izwi leNkosi. uJobe 1. Uqala kuJobe 1. Jobe 1. Baba cela ubusise ukufunda kwezwi lakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Verse 1. Isihloko isimo sikaJobe, ukuhlupheka kwakhe nokubekezela kwakhe. Kwakukhona umuntu ezweni laseUzi ogama lakhe lalinguJobe. Lo muntu wayengenasici elungile, wayemesaba uNkulunkulu, wabalekela okubi. Amen. Lithi ke izwi leNkosi nanka amadoda ahambe phambi kwenu madoda anendulele asalala kwabandayo. Lithi izwi leNkosi lendoda le yayilungile, yayingenasici. Into kwakuthiwa isici nje yayingenayo. Ilungile le ndoda, kufuneka kobaba ukulunga nokungabi nasici, sibhekane nesici. Isici ungasenza nangomlomo uthi akhuluma nje ukhulume noma kanjani. Isici ungasenza nangani nje. Siyakwazi ukungathanda uNkulunkulu okuyisici uNkulunkulu. Kuthiwa le ndoda lena yayingenasici, yayilungile. Emehlweni ami ngathi ngiyakubona ukulunga kaJobe. Yayilungile. Kufuneka bobaba siyolunga manje, silunge ngisho emndenini yethu, silunge ngisho kubantwana bethu, silunge nakuphi silunge singabi nasici. Ukungabi nasici yonke into yakho, yonke impilo yakho iphathwa uJesu ukuze abe iremote yakhe akuwayindele kubeni ungabi nasici. Mawusiphathele uzoba nezici eziningi ngoba awuzukwazi okuhle nokubi. Uthatha le ndoda yayilungile. Sicela ukulunga manje. Thina ukulunga esikulungayo okukamoya oyingcwele ngaphakathi. Akusikhona lokhu engake ngabona umuntu ehamba echawula abantu eguqilela estradini etshengisa ukuthi ulungile. Ushilo futhi ubamongameli wathi akusikhona lokuthi sikhokhobeke senzeni kodwa ukulunga. Into kaNkulunkulu bazalwane iyazenzekela yona. Ukulunga nje kuzenzekele. Ubone nawe kuzenzekela nje ukuthi hayi baze basho abantu bethi hey lo muntu lo ulungile. Ukulunga kwakhona kungekhona ukuthi ngisho ngoba ningobaba nje ningabaholi nje nizolungela izinto ezimbi enkonzweni. Nizolungela izinto ezimbi enkonzweni, niyekelele izinto ezimbi enkonzweni ngoba kuthiwa asilunge. Ukulunga kusho ukuthi ukungenza into ezimbi sono. Ulungile lo yamuntu akawenza amanyala, akabenza ububi. Ulungile. Akatholakala entweni ezimbi ngasho kanjalo. Akatholakala entweni engcolile lo yamuntu. Ulungile. Kodwa ekhaya lakho makukhona urongi kurongi. Enkonzweni makukhona urongi kurongi. Emsebenzini bazalwa nesisebenza kuyo makukhona urongi kurongi. Emsebenzini makukhona urongi kurongi, especially abantu abaphethe emsebenzini abama manager. Umuntu mayirongi imbize straight khule kubiza uNkulunkulu. Khule kubiza uNkulunkulu straight umbize uthi hlala la ndoda. Angithandi lento oyenzayo. Yeah. Ukhuluma ngomlilo. Uyotshela bonke uyena ozohamba efafaza. Mina lapha erenkeni ngiyenza kanjalo.
indoda eyayaziwa ukuthi ukhokhovula ingathintwa uyofika delela lapha na erenkeni yachwenza itshela udriver wami ithi wena udrivera lo gogo lona uye ngoba kubo kwakunama taxi lomfana kodwa ukuthi wayengezwani nobaba ngoba wayengambhadali udrivera lo gogo uye kama taxi akini uthi wayikhahlela imoto yami udriver lo iyinti iFR udriver lezinto lezi wafika umfana wangitshela hayi uyazi ungiphatheke kabi gogo kanje avuke kuseni ngifika uyezwa kuze ngazeke ngifika ngoshona khona afika behleli ngathi bengizocela ubaba ubani ukhona la angimazi nakumazi bathi ubaba ubani babili obaba la obaba ngathi ubaba ubani onje hayi akathintwa lokho akathintwa ngathi ubani ongathintwa ngathi akayine toilet sengisho lapho ngihlelile uyabona awusula akusho ukuthi ilungela usathane bazalwane yeah akusho ukuthi ilungela usathane kodwa kwayine toilet athe gogo wangibiza omunye wangibizela phandle wathi gogo uyafika fanele uzazi indaba zala lo muntu akathintwa lo muntu loyo ngathi hayibo ubani ongathi ngibuzile ukuthi akaye toilet bathi ayike gogo asimbize kanti ebusuku ngiphuphe unwabu olukhulu lungibamba lungixebule yonke lenyanga unwabu angikhulekela ubaba ladindiliza phansi lwafa kanti lufa lapha kuye amen bamlanda kwabuya nabaphandle bezobona lo gogo luthembe kwabuya nabaphandle bagcwala ngangena kwahlalwe etafuleni elikhulu kwahlalwe wathi uNkulunkulu uqondana naye ngadonsa isitulo ngaqondana naye kwathiwa uyeke gogo lona ngathi khulani igqoko sikhuleke ngakhuleka kayiwani ngathi inkosi uthe Jehova izitha zami wathi inkosi wathi siyoba phansi kwesandla kwenyawo zami ngathi amen ngambheka kanje wasukuma wazungeza itafula wazongaka wathi gogo sibadala wathi singabi gogo wathi ngiyaxolisa yaphela imithi Amen. hey urong emsebenzini mawuphethe musubakhulumi kwabanye mbize nje ngo ukhulekile nje umbizile uNkulunkulu uthi inkosi manje ngiyambisa ngilwa naleli demon elikuye hlala la hayi futhi ukuthi ngoba kuthiwa lungazi usuzolungela noSathane cha empini sempini makolwa yeah ayiyo manje ke kusho lokho ukuthi ke uJobe wayilungile silungile bazalwane entweni kaNkulunkulu ezilungile kodwa futhi empini cha silunganga ngoba noSomandla na ulungile entweni zakhe kodwa masebheke noSathane futhi nakalungi kuthiwa yayikhona ke le ndoda ke iyayilungile bese siqhubeka futhi siya kubani kuLuka 1 Luka 1 obaba nje laba Nkosi yami okufanele sibonele kubo obaba nje Luka 1 kuqala lapha ku5 verse 5 sithi sihloko ukuzalwa kaJohane nokaJesu kuyabikezelwa 5 Emhleni kaHerodi inkosi yaseJudiya kwakukhona umpristi othile ogama lakhe nguZakhariya esigabeni sikaAbiya nomkakhe engowamadodakazi kaAroni igama lakhe nguElizabeth babelungile bobabili phambi kwaNkulunkulu behamba ngayo yonke imiyalo nezimiso zenkosi bengasoleki yes belungile bobabili noma ungalunga wena ndoda bheka umkakho na inyathelo ukuthi inyathelo zi right na bheka umkakho ukuthi umbheka kuphi ukuthi umkhuthaze ezintweni zikaNkulunkulu
umkhuthaze ezintweni zikaNkulunkulu wenzela noma ngabe uNkulunkulu wena uyakukhumbula kwesisikhathi umshiya lo mama nabantwana ulungile ezintweni zikaNkulunkulu. Amen. Uyakwazi lokho ukuthi ukhuthazo nguwe na unehlo kubantwana, hayi ukuthi umama nje kuphela uzofundisa abantwana, umama nje kuphela okufanele abona, na unehlo kubantwana. Na uyabheka ukuthi lo mntwana lona wenza into ethandwa uNkulunkulu na. Nina ke anithethi, nina uyambiza uhlala naye phansi, uNkulunkulu umntanami akakuthandi lokho. Yabona mntanami mawuthanda impilo enhle emhlabeni nokuthi uNkulunkulu akuvikele entweni ethile nokuthi ubusiseke, umvulela incwadi la zo Davida abakhula la evangelini ababe izingane bakhulela khona la ezwini lenkosi yabavule ethi yabona uDavida babe bancane kodwa uNkulunkulu wabazi bebancane ngoba babekhula ekhaya elazi uNkulunkulu nabo belalela behlonipha. Amen. Umvulela amavesi umntwana, umvulela amavesi umntwana, nawe ungubaba uyancedisana noma umama ke the most akanaso isikhathi sokuvulela amavesi, unesikhathi sokuthi nje wonke umuntu umfake emsebenzini. Wonke umuntu washa clean asebenza, ubaba onesikhathi leso sokuthi abantwana the most ababizele ezweni lenkosi. Kuthiwa ke babelungile nomkakhe laba bantu laba, babelungile babengasoleki, babenjani? Babengasoleki nje nakanye. Sizela namhlanje sizothatha inkonzo yokungasoleki. Sisodwa asikho enkonzweni, sikuphi kodwa kungabikho ukusoleka. Amen. Sibe novalo nokwesaba ukuthi inkosi ngingenzo kubi, ngingasoleki. Ngoba ziningi izinto engazenza ngokusoleka. Okunye mhlambe njengoba nje sisafika evangelini lasematsheni kungasenza ukuthi sisoleke ngokuthi sisahlanganyela nababi. Thina la ematsheni asithi ungahlanganyeli nababi ukuthi ungayi kubantu abangakholwa. Abantu abangakholwa njengoba sesikholwa nje ibona okufanele sisondele kubo kakhulu. Ngoba manje siyobadoba laba bantu laba. Ngeke sibadobela laba bantu bengale kwentaba singababoni. Kufanele sisondele kubo kakhulu. Kodwa sibe nokulunga singasoleki ngoba kunomkhubo ukuthi mase ufike kubo labo ohamba nabo Brajeni laba kube yibona abakuthumbayo manje. Kube yibona abakuhlulayo manje. Ya manje usuyakholwa usuphe hey brother uyakhumbula phathi sengithatha ama glass lawa nomcondo sekuyathelwa bathela ogoloko hayi mina madoda angisakuphuzi lokho esengiyakholwa hayi nayi wine mfethu uJesu wayenza uJesu mfethu asizuthi thina siphuza wena ungaphuza sesikunika okwakhe kuJesu sesikunika okwakhe uJesu nawe usuyathatha usuyaphuza ayibona enjani usuyathatha nawe usuyaphuza awusalunganga lapho kuNkulunkulu awusenzanga ukulunga mangabe ukwenzile lokho akusuphelela lapho ngoba mhlambe nawu uphaphame sewukwenzile khona into ukuyenza uphaphama hawu ngenzile ngempela lento le ungahlosanga ngoba usathana namaqhinga sinenhlanhla kusuwenze into ungahlosanga sinenhlanhla ikhona inhlambuluko futhi ke manje abazalwana kusekho nokuthi mhlambe ungathi ngohlambuka ngesonto usubamba ifoni khona la cela inkosi Jesu ngithethelele sengithe ngihambele umzala bami lana fika umzala bami bephuza ugoloko la bangitheleli iwine hayi nami ngehluleka ngaphuza futhi special ngokhisimuzi hayi bayihluleka abazalwane iwine bayihluleka kakhulu manje ke bazalwane izo zonke izinto lezo okufuneka siqaphela kungakuthi asihlangani nomzala nobani nomalume no kanjalo siyahlangana nabo bonke kodwa siqaphela ukuthi singenze okubi singasoleki ukuthi hayi cha ngihleli nani kodwa nje lezi zinto enjengalezi angisazenzi mina kanje ngentobeko futhi kodwa into esenza ukuthi sinqobe kakhulu kulabantu ukugcwala umlilo yabona mawukhuluma nje noma kanjani abanandaba nawe kodwa mawukhuluma ngentobeko yokugcwala umlilo bayezwa labantu la uzothi futhi masebebodwa labantu bathi hey nimbonile akuseyena
hayi nimbonile akuseyena manje wenze okubi umcunulile uNkulunkulu ngoba uthe uhlangene nabo bathi mabethi phuza iwine wayiphuza sebezohamba futhi bona bathi yazi kodwa ukukholwa madoda abantu yabathi mina athi umuntu mina yabona mina masenkolo ngiyokholwa ngempela mina ngengifane nalabo abadlalayo uNkulunkulu akusiyena okudlala sekushumayela bona uNkulunkulu akusiyena okudlala njengoba bedlala nje uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba umfenqangi lo sebenze kushobona bemdlila utshwala sekushobona mina ngadlala uNkulunkulu pheka nje khona manje besithi siyamtesta ukuthi uyakholwa ngempela onkontshozo koloko manje ukholwa njani lokho ngoba nathi siyafuna ukuyeka lento asazi ukuthi soyeka kanjani kodwa bona sebeyekile babuya futhi bazosupporta kube kubi kuNkulunkulu kube kubi kuNkulunkulu masihlangana nabo ke siyabathanda sihlala nabo kanje bahleli njena babeka inyama lana bayadla kumnandi futhi inyama mangeyone yamadlozi uyadla nje mangeyone yamadlozi bazalwane uyadla iphuthu lele ekhaya eNatali balifaka esitsheni akho spoon lapha ushaka nje nawe ushaka nje ucophoza kuphelepele nawe nishoni sakho uyabona futhi kwesisikhathi ukuyeka nje ukuthi ulukhuluma mina umzalwane mina ngiyakholwa ukuyithulele bayazi ukuthi usakholwa njalo kodwa bazoyibuza sebebodwa kodwa nimbonile hayi akaphakeme uthobile ukholwa njani lokho kuthobile kunje ngiyakuthanda ke lokholwa hayi lokho umuntu azothi no Jesu mina inkambo yokubadonsa abantu ukulunga utho makuthiwa silunge kushiwo into enjengaleyo singasoleki kuNkulunkulu funda futhi kubani amakhosi esibili chapter 20 verse 1 Amakhosi esibili chapter 20 Sisihloko ukugula kukaHezekiya nokufa kwakhe Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula wayiphansi kokufa wafika kuye uIsaya umprofeti indodana kaAmose wathi kuye usho kanje uJehova uthi yalela indlu yakho ngokubuya kufa ukusinda wayesephendulela ubuso bakhe odongeni wakhuleka kuJehova wathi ngiyala uHezekiya ke bazalwane wagula uyambona umzalwane uyagula uthiwa wagula wabaphansi kokufa kusho ukuthi lapho kwangasadlala kusho ukuthi lapho kwasekunzima ngempela mayese phansi kokufa kusho ukuthi ipain impela iyayishaya isiginci lapho kwakunzima uyambona umzalwane uyagula namhlanje abazalwane umuntu umzalwane wenza ipain nje umzalwane uJesu uphi uJesu hayi uNkulunkulu uphi angisakholwa abanye uthiwa wagula uthiwa wayephansi kokufa yayibona njalo amen kusho ukuthi ngempela umzalwane uyagula awulifunde futhi ngalezo zinsuku uHezekiya wagula wayephansi kokufa kwafika kuye uIsaya umprofeti indodana kaAmose wathi kuye usho kanje uJehova uthi yalela indlu yakho ngokuba uyakufa ukusinda amen lana enkonzweni yasematsheni umzalwana kafisa okwevaka ama efa ezulwini bakangifakazela ababekhona nabo babu mahlangu akafise awuhambi nje uyakutshela uNkulunkulu yabo ugogo uNgcobo nje ngabe usahamba samcela wayeseshe ngisho idate uNkulunkulu ugogo uNgcobo samcela yabona akahambi nje umzalwane la ematsheni mangabe uxhumene noNkulunkulu ngempela futhi uyezulwini mayezulwini khona impela hayi akahambi nje noma kanjani amen thunyelwe ingelosi special izomtshela ithi lungisa yalela umndeni wakho
wonke umuntu ohambayo lamatsheni kufanele ashiye umndeni wakhe nezibusiso. Akwenzeki nje ugingqike nje. Kufanele ukhona ubabani mhla uphuthu bani uShumayela ukhanyile. Enanda. Shumayela ukhanyile Nanda. Wagula uMshumayela ukhanyile Nanda. Thema igula uMshumayela ukhanyile. Uthe sezoshona wathi akuze bonke abantu bakubo. Babehlala eplazini abantu bakubo. Umlungu wakhipha iroli. Bagcwala abantu erolini. Besiwa kuphi laba kuhlala khona umkhulu wayekhulekelwa kaMkhulu. Gcwala iroli wasuka khona abantu odade kwabo ingane abazukulu. Esemathambo phansi. Esemathambo. Wafika, thema ifika, befika labantu bangeniswa lapha eroundini kaMkhulu. Bashaya ilayini. Emtshela ukuthi wena ngishiya nalesibusiso. Wena ngishiya nale udadewabo wayekade ephasini nesingi engawuthola umsebenzi. Wathi sisi sengiyahamba uzokondla umama uzothola umsebenzi wenesingi. Udadewabo wayesenengane ezisithupha eganile eKipitili. Wathi wena ngifuna inkomo lapha ekhaya uzolotsholwa ushada. Kanjalo khanyile kanjalo. Wathi eyongcatshwa lezo zinto zase zenzekile. Wathi ephuma lapho usisi wakhe wayibizwe eMaritzburg esibhedlela. Wayibizwa. Wathi inkomo eyahlatshwa inkomo eyaphuma lapha emzini. Sekulotsholwa lo. Abantu enjalo. Manje ngisho ukuthi kunjengokuba uNkulunkulu eshilo kuIsaka ukuthi hamba uyotshela uHezekiya ukuthi akalayele abomndeni wakhe. Awuhambi la ungabatshela ukuthi mangihamba nisala anokwenza kanje. Niphile kanje. Ngoba uNkulunkulu ulwela ukuthi mawufisa okwevaka osala ingane mhlambe sezilwa lana sekuxaka lana usuhamba kabuhlungu. Mawuhamba ngumzalwane uhamba ulungise yonke into. Ukunika ishance uNkulunkulu uthi ulungise yonke into futhi uyatshelwa. Into ebuhlungu leyo ukuthi yatshe mawufuna ukufa kwakho. Uyatshelwa straight baningi betshelwa baningi. Ngisho umkhulu naye watshelwa baningi. Hamba ulungisile. Athi umntwana noma ehleli athi ubaba wathi. Esho futhi ezoyibona ukuthi noma yenzeka athi washo ubaba. Hey ubaba wathi ngizoba nebhayisikili nali senginalo. Noma egibele ehlala noba ukuthi athi niyazi ukuthi ubaba ezotshona wathi mina ngizoba nebhayisikili nali ngempela. Uyayibona njalo. Manje nakho ke uthi layela abomndeni wakho. Qhubeka. Verse 2. Wayesephendulela ubuso bakhe odongeni wakhuleka kuJehova wathi ngiyacela Jehova ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Kwathi uIsaya engakaphumi emzini ongaphakathi izwi likaJehova lafika kuye lathi buya uthi kuHezekiya umholi wabantu bami usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo uthi ngizwile umkhuleko wakho ngibonile izinyembezi zakho bheka ngiyakuphilisa ngosuku lwesithathu uyakwenyukela endlini kaJehova. Amen. Uthi lapha ya ku verse 3 ngiyacela Jehova ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenzile okuhle emehlweni akho. Amen. Lana ke bazalwane sizophiwa isicelo. Wonke umuntu njoba kuthiwa silunge nje singabi nasici phambi kaNkulunkulu nanku umkhuleko sizokhuleka masifuna izinto kuNkulunkulu. Amen. Make salunga asabi nasici nanku umkhuleko sokhuleka. Mawufuna into nje Nkosi ngenzile uNkulunkulu ufuna umtshele ngenzile okuhle phambi kwakho. Okodwa Nkosi engikwenzile phambi kwakho okuhle. Okodwa engikwenzile okuhle ngihamba uzisho wena ngihambile phambi kwakho ngingenasici. Ngihambile phambi kwakho ngenza okuhle. Yabona.
izinto lezi yonke into esizoyikhulekela soyikhulekela phansi kwalamagama kodwa sizihlolile thina ukuthi sibahle asinasici mongana siqime ilungelo noma kanjani ukumtshela uNkulunkulu. uNkulunkulu manje ngihambile phambi kwakho kahle baba ngenzile okuhle kuwe bengicela Nkosi ukuthi ungenzele ukuthi nokuthi futhi special nabantu babone ukuthi ngihamba nawe ngenzile okuhle ufana noma ngabe ugula ufuna ukusinda uye uthi Nkosi mangasinda lesifo ngiyobatshela abantu ukuthi wena uyasindisa futhi mangasinda lesifo njengami nje mina ngangikhulela uTikoloshe kwathi mangikhulekelwa ngathi Nkosi abantu abayokhulelwa babone bekhulelwe kungesibona abantwana ngiyobakhulekela mina Nkosi. Amen. Ngasho kanje ngathi ngiyobakhulekela noma impela waphuma uTikoloshe uNkulunkulu uyangisiza ke ngoba ngiyambona okhulelwe ngiyambona ongakhulelwe ngani ngoba nganquma ngingakakhethi uJesu ngisakhulekelwa nje ngingakazi futhi nokuthi ngiyosindiswa ngoba nokusindiswa kwakunzima ukuyeka izinto zezwe kodwa ngoba ngangifuna ukusinda ngasho kanjalo ngathi Inkosi uma ungangikhipha lo Tikoloshe la eswini bonke ngiyobabona ngoba ngiyasazi lesisi ukuthi sinjani ngiyobabona ngokuthi ngelilanga uhlangana naye esikhulu ngelilanga uhlangana naye asikho wazi ukuthi uTikoloshe loyo ngiyobabeka izandla Nkosi waphuma waqhanja uTikoloshe ngomthetho bonke abantu esibabeka izandla ngabe banezinqumo ezinjalo. uNkulunkulu uyashesha makunjalo futhi unqume lonto le uyenze ngempela wazi ukuthi futhi nginqumile noNkulunkulu ngathi akangenzeli ukuthi emsebenzini ngithe akangikhuphulele imali uNkulunkulu ngizokwenza ukuthi ene mayiseyikhuphulile ngempela futhi imali usuyakwenza lokho futhi. Amen. Idingo yebo uSathane uzoyiletha ngapha nangapha elwa nesinqumo osinqume noNkulunkulu kodwa wena azi ukuthi mina ngathi ungakhohlwa ukuthi mina nganquma kuNkulunkulu ngathi ziningi izinto okufanele siyicele kuNkulunkulu ziningi kakhulu kodwa asilunge singabi nasici senze okuhle. Bheka le ndoda lena manje icela nje ukuthi Inkosi hayi cha mina ngenzile kodwa nje Inkosi ngenzile uNkulunkulu ngempela waphenduka uNkulunkulu lithi izwi leNkosi wathi engakabi kude nje umprofeti wathi buyele uyomtshela ukuthi ngimupha another insuku ngani ngoba uNkulunkulu akathandi ukumphoxa umuntu owenza okuhle kuye akathandi nabo uEliya wayengathindwa fanele bazalwane basifunde iBhayibheli kube nobaba lana abazothi mina nguPetro mina fanele kube nobaba lana abazothi mina nguPauli mina fanele kube nobaba lana abazothi mina nguEliya mina ngisho mina ngithi mina nguEliya mina akekho umuntu ozongithinta hayekho umuntu ozothi angithinta ozoba impumputhe manje umuntu ozothi angithinta nje mina uzogingqika phansi manje ayikusasa ayonto enjalo ngayithanda uyayithanda inkonzo eyenziwe omunye la ezwini uyithande futhi uyithande wazi ukuthi njengoba uyithanda nje nezilingo zakhe futhi zizoza impi yakhe futhi sizombathwa nguwe ithi ucela lezo lokuba uyena wazi ukuthi ngilungele konke wazi ukuthi ngilungele konke fanele ukuthi kube khona abo Petro la okuzothi thina besinaye kuPetro thina enkonzweni yasematsheni besinayo uPetro beyikhona indoda emfishane umamba yaseSwazini bengabhekeki lo baba ungeke umbheke kanje ungeke noma ngabe ukholwa kanjani noma ngabe ugcwele uNkulunkulu kanjani bekuthi mawuthi nje ithi kunje ukhoshwa mayidlula nje kuwe edlula nje noma ngabe nasifo sini edlula uyabona bekhona obaba unene uNkulunkulu athi gqoka ijazi elimhlophe nene manje ube udokotela wezifo la ebandleni lasematsheni wathi uphatha iduku eliorange khona iduku wakuthiwa uqhweba
mhlawumbe alazi amaZulu wahanja kwayothenga ijazi elimhlophe noqhoeka ehlala kanje nje esitulweni qhantsha idimoni iqhume libheke phezulu nyabantu njalo konke lokho nje uNkulunkulu ezothi lungani nje ufuna lezo zinto lezo ufuna lezo zinto lezo uNkulunkulu uzifuna zonke izinto ekade zenzeke batshela iqala uzifuna zonke njengoba zinjalo futhi ngiyabonga ngoba ngikhohliwe nokodwa kukanjalo sifunde kuphi 1 Petro chapter 1 siye ku-13 uPetro qala chapter 1 verse 13 isihloko sithi uPetro ukhuthaza abakholwayo ukuba bahambe ngomngcwele ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu nizithibe nethembe ngokupheleleyo umusa eniza kuwabelwa ekwambulweni kukaJesu Kristu njengabantwana abalalelayo Qale phansi khona ngivula Petro uqala chapter 1 qala kuye futhi 1 uqala ku-13 sisihloko uPetro ukhuthaza abakholwayo ukuba bahambe ngobungcwele ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu nizithibe nethembe ngokupheleleyo umusa Petro qala 13 chapter 1 chapter 1 13 okay ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu nizithibe nethembe ngokupheleleyo umusa eniza kuwabelwa ekwambulweni kukaJesu Kristu njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu amen njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zenu zakuqala umzalwane mayisekholwa akafani nakuqala makuthiwa umzalwane uzalwa kabusha uzalwa kabusha ngoba akabuyela eswini sikanina yozalwa kabusha uzalwa kabusha ngokuyeka izinto zakuqala siyazazi izinto zakuqala ekade sisizenza zisicabanisa noNkulunkulu siyaziyeka ngempela noma ngabe beziyinzuzo zisilethela imali zisenza sicebe manje zicabana noNkulunkulu siyaziyeka ngempela amen ngoba manje sesizelwe kabusha sesingabantwana bakaNkulunkulu ngisho ingcebo enkulu mhlambe kade sithola ngakho lokho ukuthi mhlambe kunemshosha phansi esiyenzayo siyayiyeka imshosha phansi bazalwane umoya ngcwele akahambe ezintweni ehamba phansi umoya ngcwele uhamba ezintweni nali ilanga bazalwane liyakhanya pha akekho umuntu ongalibonela lapha omuhle omubi ngoba uNkulunkulu ubonisa ukuthi yonke into yamini isobala akekho kufanele ukuthi angayiboni manje konke okubi ekade sikwenza siyakuyeka ngempela makusenzeka sivuma isono sokuthi mina isangihlula into ethile uyavuma mzalwana uthuli uyavuma bobaba niyavuma nampa baholi bayavuma niyavuma kubo baholi inani niyavuma ningabantu ningavumisi isono nina ningavumi niyavuma nani ningabantu uyazi nje ukuthi nje umholo othile ngiyazi ukuthi ngizovuma kuye angikhulekise lento le engihlulayo ngoba kukhona ngempela ukuthi uhlulwe yinto kukhona ngofakazi mina lapho uNkulunkulu mayikwenza ukuthi lento ikwehlule usukenzela ukuthi ungaphakami amen noma sewuhola abahlulekayo ungabaphakameli deswa nje mina ngikwazi ukuphakamela umuntu ohlulekayo ngoba mina ngahlula uCream 4 years uCream mina ngangiyibomvu ngathi ngikhaladi ngimnyama ngezandla yabona amakhosikazi asemachulwini nganginjalo ngigcoba ihimeni neambi for men nommemezo omemeza amadoda ngangi-orange ngi-orange ngakholwa-ke ngiyi-orange nginjalo baba umthethwa ngakholwa ngiyi-orange nginjalo eyi wangenzani uCream sengisindisiwe ematsheni kungadlalwa kuthi uyaCream ufuna amadoda abantu uthiwa Cream ifebe ngibuye ekhaya ngiwuthathe uhimeni ngiyowufaka edustbinini
Ekseni ngivuke ngigrey. Ngibuye ngihambe ngufune. Ngugcobe 4 years ngenza lonto 4 years ngaze ngagcotshwa kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kwangathi mabethi uyakhima ufuna amadoda abantu uyisifebe kwangafika ukuthi bashokimi ngoba mina ngangizazi ukuthi lento lena angiyithandi futhi nabo kwangasho ukuthi bashokimi ngoba phela abazuyeka ukuthi ematsheni akrinywa ngenxa yami ukuthi ke phela kusezushunyayela ematsheni ukuthi abayeke ucream ngoba nakho khona mina cha abazalwane asisuhlupheka masingabafundisi singakwazi ukushumayela ngabantu abahlulekayo mawuhluleka uNkulunkulu uzokubekezelela kodwa thina sojo sithi nje thina nje akwenzi ukuthi sithi nje adliwa iphilisi silisho kwegcwele isisu kanti uvuma lapha phandle uthi iphilisi adliwa ngingene endlini ngithi iphilisi adliwa ungalinge futhi uthi sekushokini kushiwa kuwe vela ukuthi udlile 4 years ngaze ngagcotshwa ngomkhokheli ngoba phela ngibugcotshwa nje ngomkhokheli ngiyavutha no cream khona kunjalo ngiyinkinga ngiyavutha ngumlilo anginandaba lokuyawukhohlwa mangisenkonzweni ukuthi ngibovunta ethi akuthiwa kuyofakaza yimi uqala baphela abantu bakithi kodwa lo muntu lona kwabakhona omunye ohlulwa ucream naye kwabakhona omunye okuhlulwa ucream kwathiwa mina ngihambe ngiyomxosha enkonzweni hawu kwabizwa kwathiwa ngabe ngibonga ukuthi ngaya khona ngamxosha sengikhohle ukuthi nami ngibomvu ngafika nje enkonzweni yakho sibuya nomfundisi ngathi wena kuthiwa ngizokuxosha wena phuma uya cream waye kukhona umntana abantu waye ukuthi ungixosha kanjani yena bamxoshi ngani nasibona into kaNkulunkulu ukuthi sinjani asisuhlale kuhlulekweni kwabantu unje mhlawumbe umuntu uyahluleka kodwa into ezokusiza lapho ukuthi kungahlali entweni yakho kuba mawihlambuluka ngoba nayo uyahlupha uyayihlambuluka ngangangena enkonzweni engahlambulukanga ngocream ngangangena kwase kuyiculo lami kwase kukuhlabelela kwami awuyeki into ukuyihlambuluka ungakayiyeki ungakayihluli 4 years kwathi mdla ngizowuyeka kwakuyoshadwa ekhaya ngahamba ngayothenga lapha ekhona Bree Street ngafika angisho kula ko 1-2 thatha ubasket ngayifaka ngayobhadala mangiyobhadala kwafika umuntu la wathi ayibhadala lento hamba uyibeke ngabuyela ngafike ngayibeka mangithi ngiyayibeka uSathane uthi uye emshadweni uzoba great kwaze kwasha u4 bazalwane ngehla ngenyuka lesitolo samandiya ngehla ingqondo ayikho ngehla ngenyuka ngilwana nabantu boyithu uthe egcineni ngathi hayi ngcono ngamane begrey futhi ngcono ungayi ke nasemshadweni angisawuthathi lo cream ngaphuma uthema ngithi phayi sekugcwele amaphoyisa amandla yasebiza amaphoyisa ngaseshwa ukube ngase ngikholwa kanje ngangiyoshumayela ivangeli ngithi hayi ngilwa noSathane uSathane uthi njoba nengibona nginje ngakhala nje ngaphuma ngahamba kodwa ngagcina ngalelo langa ucreama ngagcina ngagrey kamubi wangathi bongabona iID yami yakuqala ngizoye ngiyiphathe nibona ngathi bakha ngathi imfene kungathi imfene khona mangihleka ungathi yisile kamazinga kodwa ngaqinisela ngathi noma ngaze ngife nginje angisophinde ngoba ingilosi ngiyibonile ngiyekisa babuye ubuso bamnanga bukhona babuye sisho ukuthi ke bazalwane masamba endleleni nabahlulekayo siyababekezelela ngoba kukhona ukuthi uNkulunkulu akuyeke nje ukuthi wehluleke enzele ukuthi wosiza abanye fana nesifo uthola ukuthi uyangena la ibandleni isifo sakhe asilahlwe basinda ngapha nangapha abantu wena selokhu ugulile musuyeke ukugula musuyeke ukukholwa wenzela uNkulunkulu ukuthi wena uyosiza abagulayo uyothi noma efika la inkonzweni engapholi uyokwazi ukuthi kodwa Nkosi wena uyompolisa ngesikhathi sakho
ziningi indlela kaNkulunkulu ezikhuluma abanye khona manje bafikile lana ngenxa yokuthi nje umuntu ufike rich avithize yonke into yakho uNkulunkulu ufike urich avithize yonke uqala phansi manje uqala phansi banye hayi mina kusekho lutho nje nase fridge nakusekho lutho oy ngabe ufika la uyakhona ngoba uNkulunkulu kubizele la uyole wafika uzoqala phansi koze kubeni ufika uzoqala phansi kunzima bo baba bami la ematsheni ingilosi yakhona inzima kakhulu ngifuna ukunitshela namhlanje inzima kakhulu yabona mawuyeke la ematsheni usuku ususenkingeni ngoba lenkazimulo enayo namhlanje lobuhle enabo namhlanje lezi imoto zenjoba ikhazimula zinjena nemizi yeni ikhazimula ibanjena mdla waye ukukholwa nje kukhumuka bonke kuzoze kuthiwa uthwele ngoba uNkulunkulu uthatha konke okwakhe ngisho nawe ngisho ibhanti oligqokile liba mayephu ligqwa khona okwewawa nje wake wawa ngahamba ngaya kuye ngithi ngiyomvusela mayeze ngihlangabezile lapha estopini ngiyayazi imoto yakhe ibithi imoto zala ikhaba zalwane mase nigcina imiyalo kaNkulunkulu senilungile inenkanyezi ithi imoto yala ematsheni inenkanyezi uthi uqhamuka emsebenzini abantu babona into ibani la ibanika imoto yalo baba mina bengiyazi ikhazimula ibanika umbani manje angiyiboni ukuthi ngabo nobe sengiqhwebeti naye mayilunguze efasteleni ungathi yini yani akuye phela lona ijacket ayigqokile manje ngene ngoba uye nje phela uye wathi uNkulunkulu uthathe konke kwabuyi udlisono ebonke njalo kwadingeka ukuthi azabe nenkazimulo asivume leso sono ngeke la ematsheni ube nenkazimulo unesono ngeke iyakhafula ingilosi yakhona iyakhafula manje ke kwasiza ukuthi waphenduka wabuya noma sebuyile lezi zinto lezi ibusiso zakhe ziza kancane kanti nomuntu wayesembeke lapho uNkulunkulu wayesebusiseke ngendlela emangathisa mawuwala uyoqala usayoqala phansi futhi ekukhuphula uNkulunkulu manje uyayibambezela mina ngisho nje ngithi ngibuyele lapha ngizabalaza impela noma ngabe sekuyenyuka ithi ayinkosi ngiyenyuka ngibuyele lapha ya uyabuyela ngempela mhlambe futhi ubuyele mhlambe akuyeke nje 5 years engakakuniki lutho phela kuyi iminyaka eyinkulungwane usuku olodwa akuyeke 5 years 10 years ebuka nje uphela into ongakazi uzuze uyibone kodwa ngelinye ilanga uyikhona ekubuyisela into zakho manje asibambeni bazalwane lekho siyikho singabe sakudedela ukuthi sohamba silahla sicosha sisukuma sihlala uthini uPetro verse 14 njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu amen ningalingisi inkanuko zakuqala naningazi ngithi amen konke nanikwenza naningazi manje seniyazi ningabe nisakwenzani amen kusho njalo umpostoli Paul bese kuzoza makusesigcine yonke lemiyalo le esesiyenzile manje mase sigcine yonke sesilungile sesenzile okuhle kuNkulunkulu sesifana no Jobe sifana no Hezekiya sifana Zakariya yabona lawo madoda la sesinjalo lapho mfowethu uyoyikhulumela umlomo nomlomo noNkulunkulu umlomo nomlomo lapho uyoyikhulumela umlomo nomlomo aziveze hayi ukuthi ukhuluma naye iphimbo kwasisikhathi aqhamuke nje ahlale la nixoxe yabo nangu ubaba umhlawula ngakutshela wawukuthi uyafika laphana uzumkhulu ehleke ekamerweni unobani umkhulu
uNkulunkulu ahleke azashaya izandla ehleke unaye madoda thathani lungani ngoba ngale nkathi efikile ushiya bonke uNkulunkulu bakhe ahle mawuthi adlula nje passage ye-toilet yamuzwa le Cameron yahle hawu uNkulunkulu uhlekana gogo hayi usafikile kuNkulunkulu wakhe uhleka naye asigcini ngokumthandaza asigcini ngokumfastela njengoba sifastile nje sigcina ngokuhlala makuthi uhlala naye awuhlali naye imfihlakalo uyangena leminyango uyangena abazalwane yabo kule monto enithengile umile nje lapho uthe sela kufikile umile umile nami ngithi ngiyabonga Nkosi ngithola isibusiso uthangene kwami amen Jesus haleluya ngoba ushilo wathi abathengele wena bathengele mina ithe ifika wami umile nje uthe nje nengubo yakhe emhlophe isuku nemini wathi abathengele mina wathi abathengele wena bathengele mina banikelela mina hayi ngasaba ukuyisho lonto wathi mina ngeke ngisho lonto bazonangoke kunjalo ngafonela ubaba uNkwanyana wayisho ubaba uNkwanyana exactly njengoba eyishilo uNkulunkulu ngathi Nkosi ngiyabonga usuyayifakazela amen ngoba bengeke mina ngisho kini ngeke ngisho ngempela bazothi siyawazi abafundisi asebefuna into zakhona awubazi kahle wayisho ubaba uNkwanyana wayisho nje waze wayisho nethelo zayo esingeke sikhulume esifuna ukuyibona aqala nobaba uNkwanyana zivela esifuna ukuyibona phela ngithi uyishilo sithule nje sibhekile sithethe sithi hayi sifuna ukuyibona ngithi uyikhulumile awonke njalo amen esisho ukuthi ke bazalwane masingalunga senze intando yakhe esifane nabo Zakaria siyokhuluma naye umlomo nomlomo sifundise ke bazalwane emabandleni enkonzweni ke bazalwane akukho ukuthi lo umfundisi yini siba strong sonke bobaba lapha emabhenchini ningifice nje sengilungile sengikadele bengidonsa ngejazi nakujikijela lapha epulpit bekuthi makuthiwa uzophizwa bengakuceli bengakuncengi bengukubamba ukuthi jikijela phanizwe uhlaleleni la uzojikijela intolo hawo manje sengiyanicela sengi-right ngigugile phela amen bazalwane manje ngisho ukuthi enkonzweni wonke umuntu akazi ukuthi ngiyodumisa uNkulunkulu mayiya enkonzweni ngiyodumisa uNkulunkulu mayiya enkonzweni bafundisi njoba nikhona enkonzweni ibani nehlolo kamoya nimbone lokuthi uphetheni unani umuntu ukuthi uphetheni nimuzwa ebufakazini ya nimuzwa ufakazi bakhe ukuthi ya lo sekuyadleka into ayiphethe hayi lona usayixoxela nje yebo uxoxa kuhle kodwa lona usayixoxela akakabi khona egiyeni lokuthi angapha izwi mayise esepha izwi usuza ukuthi maye kakhulume nje izwi yalithanda izwi nje lisolimini lwakhe ukumnika ipulpit ngelanga uyamakha uyamxhoza manje njoba nje lapha enkonzweni nje siyabanika nje bonke siyabaxhoza senzelani ukuthi mangathiwa sifile sekuswelekele manje uzopha ngoba kwakumathina nje kwakumathina ayibonke njalo manje sekuswelekele uyamnika nabakhokhele nihamba nabo niyabanika noma umfundisi ohamba naye ngoba nokabe namkhokheli ngelilanga uyamnika ufuna ukumuzwa ubhala phansi ukuthi lo unje ukuze phela labantu ukwazi ukubakhulekisa uzobakhulekisa kanjani ungabazi ngoba bagcina ngokuhlabelela nje lapha bagcina ngokufakaza nje bazofakaza ngezibusiso nje abayibusiso uNkulunkulu ngaphakathi kumoya bayakhula na ngoba into ebalekile akuzona izibusiso kodwa ukukhula kumoya uyamnika wena phaniswe enkonzweni siyasebenza sonke kukhona uMC
awubi uMC wena uzophiza ube umfundisi khona uMC ukhona othatha umnikelo uMC akathatha umnikelo ukhona othatha umnikelo bese kuba khona ke uzophiswe yabona siphana imisebenzi sonke lana amen ayibona njalo ungathi ngoba mina ngumama mongameli sengizosukuma njengenye inkonzo engangivakashe kuyo engabona nje mina nje umfundisi uyasukuma ngoMC yahlabelelisa umfundisi uyaqeda lapho futhi umfundisi uthatha izitsha zomnikelo hayibo uyaqeda lapho ukuthatha izitsha zomnikelo uyabusisa umnikelo uyaqeda lapho uthatha iBhayibheli uyashumayela uyaqeda lapho ubiza abantu abazokhulekela uyakhulekela hayibo wonke uyi kanti labantu abazelana bona bazokwenzani ayibona njalo bazokwenzani labantu abezela ngoba ngale nkathi umsebenzi uzoba nanovalo ukuthi mina ngithatha umnikelo enkonzweni akufanele ngenze ukungcola mina kuMC enkonzweni akufanele ngenze ukuthi mina sengiphizwe mina ngibeka izandla enkonzweni bakwazi ukuthi ke uNkulunkulu abasize kuloko sengiphetha ke bazalwane sengcina impela siphila ubungcwele bazalwane siyazi la ukuthi singena imkhuleko singobaba abanomama ke ngolosithathu singena umkhuleko ematsheni yazilwa ematsheni ngolosithathu umthetho kufanele ngabe siyakhonza sonke ngolosithathu manje inkinga sehlukene asiyi enkonzweni yaseKamerweni kuzosabe losithathu unkosikazi uyakholwa akakholwa nawe uyakholwa kunjani siyahlonipha uzila ukudla uyamtshela na umama wakho ukuthi ayikusasa ngentabeni ya entabeni njengoba singenile nje umkhuleko nje impela lutho kuzothi ke ngesonto kuba isonto futhi lutho futhi siyamhlonipha uNkulunkulu ukho konke uNkulunkulu siyamhlonipha kuya futhi njengoba manje sesizogcwala umoya engcwele nje usezokafike nje ingilosi kuvuse ebusuku phuma lapha phandle kuyonakala akakutshela uNkulunkulu ukuthi phumela phandle kwenzakalani uthi ye phumela phandle khuleka ke nawe uyobona sekwenzeka lento seyenze ukuthi ubethi ngiphume ngiyokhuleka nje ilento manje asilali ngama-anda bakwethu asilali ngoba kahle ngoba ngelanga uyothi gijimisa imfele uyotshona ubona sibanga kwaphela usayibona mawusukumoya ugijimisa idimoni isidimoni uyotshona amthakathi lo mfene leyo abayibona abantu lodimoni abalibona kuwe hlangana nawe uyathakatha amen asilali ngama-anda silala ngamapijama ethu khipha uNkulunkulu ugqokile noma ngabe kushisa kanjani asilali nje ngiyanazi nabo baba ngithanda kabi ukulala kanjani hayi into yemi nje ngithanda kabi anqeni nokuphumela phandle ke ninjalo anandaba khonze kabi ke cha asilali nje ngoba ebusuku masilele ingilosi ziyeza kithi ayikho neyothi ingilosi ezulwini eqimbile ayikhona zigubuzele zonke zihlonipha uNkulunkulu ayikho nje neyodwa ngathi nje mawuyibona embonweni uyibona ijwayizela nje hayi zizizizi yabona nje nali nebandla uNkulunkulu angibonisele lona lembethe manje ke wena kusho ukuthi mawulala lengubo uyayikhumula unje impela nje siyambatha bobaba masilala kanjalo amen ikhindi futhi asiyigqoki amen ikhindi hayi asiyigqoki ikhindi njengoba phela bobaba kunzima nisazodinyelwa ngempela ngoba nathi angithi nasithingela akususika ngancane bakwethu akusiya yonke indawo
nathi kukhona izinto ongafanele siziqoke nani zikhona engafanele niziqoke ikhindi nje lezi ikhindi nevesti le nophuma nje phandle ngoba unomzane phulula isisu uphulula isisu ngoba unomzane badlula omakhelwane lapho umlapho bakubingelele uyangaseke ninjani nesisu yaphulula hayi siyathobeka thina siyahlonipheka thina yabona siyahlonipheka thina ikhindi ezalaba abadlala ibhola asigqokile ubaba ke yena wasindiswa phela esigqokile isikhithi wayethanda wakhetha uJesu esigqokile kodwa ngiyambonga uNkulunkulu cha wasiyeka impela wasiyeka nje wasiyeka sinathi ke baba sima lapho kakhulu uNkulunkulu asisize kusolokhe sisiza nje sisiza kukho konke abanembuzo bangabuza ke nabangezelayo abafundisi bami ngiyathanda ukuthi futhi bengeze nakulamazwi engwakhulumile amen